Birinciden bir zor rahmat çapırığızga, ikinciden şu hatırlı ilhamlarım, şu hatırlı inşekler bir kumeli жылысы bilen men sizge keldim. Korkup da keldim. Çünkü yazıcılar aldığında korku hissi bulurlar. Değişken vakitte da mendedir bir көп сөйлемеймекен, артық сөз ярамаймекен, артығын айтпаймекен деген бір korku hissiyatı vakitte da bulurlar değil. Mısır şairliğine men bir hürmet etем sizine, yazıcılarına. Şundan da yakınlaşıp kelebizden indi. En samimi bayram, her birimizge de yakın bulgan bayram, Яңа ел bayramı. Яңа ел olmayın her birimizde şundan da. Kış babayga da şanabız, kar kızına da şanabız, nedir? İhlas көңілден indi. Şunday motor hisler bilen Яңа елда нәрседер ümit etebіз. Qaraganda Яңа ел 50 нәрседе туып indi ol. Bizim her birimizge de indi bir yıl üstü turgan bir bilgi indi ol şuay bit indi. Kimdir ulgayam, kimdir kortayıtam, elşin barlıkta indi nedir көңілде her kişide bit indi ol. Nedir bolacak bir niye hissi hamanda yaşap kile yüreğinde indi. Mine şuşu his bizden көбірек қалған хислеріне басып кетеді енді шосындай шатлықлы хислер әр уақытта да біздің үстінірек шығады деп айтасым келе енді. Шыннан да мен сізге Яңа елда енді бары тек оңышылықтар ғана тілеймін. Тыныштық тілеймін. Жиһанда матур болсын күндеріміз. Кішіге бүгінгі күнде менде де енді жиһанда ең керектісі біз оны көптен аңладық енді ол сәлеметтілік, нықлы сәлеметтілік керек. Мына барлығыңызға да мен нықлы сәлеметтілік тілеймін. Yırak yerlerini yakın etip, bizim kolektifine konuiterge beyram bilen, bizim bilen beyram ötküreye kelgensiz. Bizning uyushtiruvchimiz, bizning o'zimizning tez orada shunday motor ettirib beyram uyushtirgan Gulchechagi bizga, ham shulay o'zimizning bilan moyak redaksiyasi har vaqt endi nindigina eser yozsam da eng birinchi moyakda chaqirasi kelamdan men har vaqt aytaman, yashirin batran tugul, chunki men o'zimizni bilgan, o'zimizning yo'qdoshlarga ko'rsatasi kela eng birinchi endi. Bizda imizlik olib kelsin. Көңіл көтеріңкілік алып келсін. Гүлстан yaşasın. Bizning Zaniya apamiz. Zaniya apa, Doniya apa, onun mana eng baxtli kishilarning birisi bizning arada. Ikki ismi bor, bilasizmi Qishbog'ay? Aytmada kirayın. Ayy. Mana u shunday motor she'rlar yozar. U bizning Gulistonga so'nggi yillarda g'ana kelib qo'shilsa da, mana shunday o'z kishi bo'lib oramizga kirib ketdi. Ko'ra barimizga da salomatlik. Ondan başka ulu vakit olmaz, kalgan sağlık dola. Barımızdan da uğraştırgan işlemine, Kışbagay korkusuna, şoşu güzel binaga, rahmetli hocalarına rahmetli. Motor gına beyramlar nasip olsun, oydağı günde, Яңа yıllarga, Яңа ümitler bile kirgen nasip olsun barımızga da şol. Яңа karlar bilen, Яңа бәхетләр килсен. Bütünümüzge de isenlik, sağlık. Yılda her birimizde öz yolunu tapıp, şuşu tapkan yoldan taypılmayışı, icatta da, ailede de, şahsi turmuşta da uğuşlarga erişip, bir-birimizne hürmet etip, bir-birimizge yardım etip, yaşarga yazsın. Barımızda da kilesi Яңа yıllar bilen kutlayayım. Barımızda da kuruştaylık selametlilik, ak bәхетләр, semiye bәхеті, can tınışlığı, bu şiirlerinin bizden kitüğün tilim. Bir küplerge koyga getirdi. Bir küplerini rencitti deyip aytayım men de bu şiir. Bir küplerge qora koyga solgan bu şiirden kutoslaq idi. Selamet bolup, ijat demişlerimizni tagın da köprek ko'rsatib. Şol Яңа yılda яңа уңышлар. Big zor rahmet. Benim de bunda en yaş, en perspektivli birinde görəsən, çünkü meni çağırmasılar, meni de şiirler yazarım, benim de hikayelerimde, işte 9'da şunda humoristiga köp ihtibar berem, men publisist, şuna göre endi publikatsiyalar yazam. Ana endi şuna diyetmişlik motor söyley bilmem. Her bir kesinde toplap bitesi kere, şu yok. Ile tağın Яңа ел bilen. Әйләнеше тапқыр енді Болгар премиясы, Татар жыры лауреаты бит енді біздің. Міне үзіне берем сізді, қорқызың. Мен енді сөзіне тиісті отойын әлі. Әлі мұнсы қорқызы сөзі төгет, мұнсы өзімнің сөздерім білем. Міне şu motor tireklerge қошылам. Барығызның да шын көңілінен Яңа yıllar күнін тәбірік етем. Elbette енді motor tirekler көп болды. Şun canımdağısın, көңілдәгісін айтам. Sol selamet bulunuz. Aileleriniz imin bulsun. Tegiz yaşayınız. Nerse tileysiz, barsı da turmuşqa aşsın. Barlap alam, demem etip, yılның etabın.
Хаталанып ялгышмадым микән? Ачкан чакта тормыш китабым. Изгелегем бәлки тигәндер дә, җылыткандыр китек йөрәкне. Егылганга килеп, кул сузарга, әткәм, әнкәм яшьтән өйрәтте.